vha kha ḓi vha vho thetshelesa mafhungo kha Bellrun News one vha tshi kha ḓi a vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu nga u sedza ḽine ḽa ri vhasedzulusi vha ri u gonya ha vhubvisa gese zwi nga ita uri hu vhe na u engedzea phenyo na mililo ya ḓaka vhubvaḓuvha ha Amerika, Kenya, Uganda na ngei Argentina. Vho shumisa modele wa khompyutha u wana data ya vhubvisa gese kha miṅwaha ya 40 yo fhelaho, tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Science Advances. Kha tsedzuluso ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Communications, Earth and Environment, vhasedzulusi vha ri ice yo ambarelaho ḓanzhe ḽa Arctic yo fhungudzea nahone nga phesenthe dza 40 kha miṅwaha ya 45 yo fhelaho. U ya nga modele ya kilima, hu na vhushaka ho khwaṱhaho vhukati ha maḓumbu a Arctic na u fhela ha ice. Vha si hangwe vha tshi nyaga u dovha hafhu bvela phanḓa na u tevhela kana u nyaga u ri tevhela, ndi hanefha hune vha ri wana kha zwileludzi zwo yaho nga u fhambana. U thoma kha Spotify ndi kha Bellrun News, TikTok @Bellrun News, X Twitter @Bellrun News, YouTube ndi kha Bellrun News, email ndi news@bellrunbrands.co.za. ngeno vha tshi nga dovha hafhu ri kwama kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyana nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.